Құрметті Тұрғай Деген мырза, біз сізді академик Амангелді Қосенов атындағы Еуразия гуманитарлық институтына қарсы алуға қуаныштымыз. Сіздің саясаттану және халықаралық қатынастар саласындағы тәжірибеңіз көптеген жас ғалымдар мен зерттеушілерді шабыттандырады. Және де бүгін біз сіздің академиялық сапарыңызды талқылауға рұқсат берсеңіз. Бастайық. Бірінші сұрақ, Деген мырза, академиялық жолыңыз саясаттану мен халықаралық қатынастар мамандығына қалай келгеніңіз туралы айтып берсеңіз. Негізі мен məktəb şaxtında, məktəbdə oxulan kezdə tarixə, Türk tarixinə, Türk aləminin tarixinə, Ortalıq Asiya tarixinə köp qızıq gəldi mənə. O səbəbdən tarix kitabları köp oxudum. Tarix kitabları da oxuyandan keyin hazırki vaxtdaki siyasattanı məsələlərinə də qızıqdadıq. Sosun o məsələlərə oxuyandan keyin üniversitetdə də siyasattanı, xalqarалық қатынастар kafedrasına varlığım gəldi. Sosun bizim Türkiye'de Kırıkkale Üniversitesi var. Kırıkkale Üniversitesi'nin Halkarалық Қатынастар kafedrasında bakalavr okudum, magistratura da жасадым. Sosun 2019 yılda da Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde doktoratura dissertasiyamı korgadım. Dissertasiyamın takribı da negizli Qazax'ın ultuq olması yedi, Qazaxlardan ultuq olması yedi, təvəssüzlük alğandan keyin, bırak tarihi jaqdan da köp məsələ qaradım. Mənim üçün qızıq oldu, manızlı oldu. Ötkən dissertasiya yazı üçün Qazaxstana kelmem gerek idi. Qazaxstana geldim, Qazaxstanda ultuq kitabxanalarda zərt edim. Qazaxça öyrənmem gerek idi, Qazaxçaya öyrəndim. Praktika жасау керек, Qazaxça yəni жақсы болды. Рахмет. Сіздің зерттеулеріңізде Қазақстанға және Орталық Азия аймағына ерекше назар аударуыңыздың не түрткі болды? Зерттеулеріңізде Қазақстанға және Орталық Азия аймағына ерекше назар аударуыңызға не түрткі болды? Mən 87'de doğdum, 1987'de doğdum. 1991 yıldan keyin Ortalıq Asiya elləri təvəssüz bolğandan keyin bizim Türkiyədə negizə toy siyaqda qutluqladıq. Ötkəni bizim bağlas ellərimiz, bir Türkiyə aləminin məmləkətləri, təvəssüz məmləkətləri bolup çatır, təvəssüz bolup çatır. Bizim için öte manızlıydı. Özümüz təvəssüzlük alğan siyaqda qutluqladıq, toy siyaqda oldu bizim için. Ben de o kezdə bala kezində oldum. Onu gördüm. Bizim ağaylarımız, apaylarımız Qazaxstanın, Azərbaycanın təvəssüzlüyünü şan yürekten qutluqdaydı. Mənim için manızlı bir nərsəydi. Ne bolğanlı, qalay bolğanlı, Qazaxlardı, Qırğızlardı. Tek qana tarihimiz, medeniyetini, ömür sürüğünü, qalalarını mağam qızıqdı gəldi. O sebepten Ortalıq Asiya turaları ziyarətləriyə başladım. Kişkentay жасtan. Қызықты, рахмет. Сіздің ойыңызша Қазақстанның сәйкестендіру саясатына халықаралық қатынастар саласындағы маңызды зерттеу пәні ететіні? Қазақстан Ortalıq Asiya elləri işində ayırmacılığı köp bolğan bir məmləkət deyə oylayım. Ötkəni özünün işində təvəssüzlük alğandan keyin köp qiyinliklər var idi. Bırak o qiyinliklardan bərini durustab жақсы жағдайға ауыстырып, қазіргі жағдайына жетті. Негізі осы оңай bir məsələ емес. Tek qana ekonomikалық, siyasi жағдай емес. Қазақстан bugün diplomatiya salasında da bütün alemde, mesela Suriye meselesinde diplomatiyada Qazaxlarda köp жатырмыз. Қазақстana qarasanız baylanısı hep oylamanız mümkün. Bırak kezdesüler Astana'da bolup жатыр. Kızık. Sosun Rusya ve Türkiye arasında bir problem olsa Kazakistan bizim problemalarımızda kömekleşir. O sebepten Kazakistan tek qana ekonomikалық, siyasi жақtan емес, diplomasiya жақtan da, öner жақından da, bilim veru, medeniyet жақından da damıp жатыр. Bizler de Türkiye'den qarab kullanamız.
және де соңғы сұрақ, ағымдағы зерттеулеріңіздің қай салалары бүгінгі таңда ең өзекті деп санайсыз? Bizden Türkiye'de Ortalık Asya, Türkiye alemi turalı köp zertliği var. Bırak bizden Türkiye'nin köz karasından benim ayırmacılığım solay. Sovyet kezenini bizden jaksı düşünmemiz gerek. Ben Sovyet kezenini Türkiye'den karasanız bölük körledi, Kazakistan'dan karagandan bölük körledi. Sovyet kezeni devri tekrar Kazakistan düşünüyoruz. Bükül Sovyet'ten çıkan terörist kalan memleketler için solay. Ultu, bürokrasiyası, bilim bölü salası, sırtkı siyaseti, diplomasiyası Sovyet kenes hükümet devrinde kalıp taskan meseleler var. Қалай қалыптасқанны жақсы түсінуіміз керек. Мен мысалы диссертациямда тәуелсіздік алғаннан кейін қазақтардың ұлттық болмасы еді тақырып, бірақ кеңес үкіметі дәуірінде болған мәселелерді жақсы көрмесеңіз, тәуелсіздік алғаннан кейін де жақсы түсінуіміз мүмкін. Biz Türkiye'den göz қарасақ, тәуелсіздік алmadan бұрын Қазақстанды Kazaklardan hiç qanday oyu yok, еңбегі жоқ, бәрі Moskova'dan болып жатыр деп ойлап жатырмыз. Солай емес. Солай болмағанны жақсы білу керек. Өйткені кеңес үкіметтерінде Қазақстанда жақсы жұмыстар жасаған қазақтар бар еді. Олар тек қана кеңес үкіметінде өз ұлттары үшін де жұмыстар жасады. Bunu айту sizin için нормально, бірақ Türkiye'de осы жақсы түсінілмей жатыр. Түсінікті. Осымен сұрақтарымыз аяқталды. Сіздің осы сұхбат алуға мүмкіндік бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Және де біз сізді егеде келесі жолы қайта көруге қуанышты боламыз. Рахмет. Мен де қуаныштымын. Сау болыңыз.